Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nan, iawat mo man tayo slingbag ko, Fidel Lakay. Agrubot ka din, Yolanda Bakay. Kas makita mo't. Nagkapi ka din, no saan ba? Itimplahan ka. Narigat nga tati mapisinan dita dalan. Sapay awit mo dagi talakaw. Nagkapi akon itay. Naskan ang masapak arumwar. Tapno maibus adagos tilakok. Ay, wen. Ay, bangilagin ta nalagip ko. Mangitulod ka kano iti 30 asuman kan 30 abananakyaw. Iti ayanda pari Carlitaw. Ay nawaw. Nagadon Lakay? Wala ta merindahan ka no iti trabador da. Sige. Dumagasak nga rod iti ayanda. Buena mano adagos ko naman. Ay nawaw, nidig na, mati masalaw ko iti kalsada. Poto, kutsinta, suman yu dita. No kasta, mangilakla ko kamat gaya man. Poto, kutsinta, suman yu dita. Kalutluto lang gagayam. At nan mabit man lang digna. Oh, si kamat gayam manang Yolanda. Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Ha? Anya ti kayat mo asawan manang? Mangilakla ko kamat tan iti makmakan. Ah? Ay, nagikatak namin iti trabaho. Tawan ti kadwa ni tatang ko. Iso nalagip ko mat ti agla ko manang. Anya ngay talakom? Ay, adasuman, puto, kanda dumapay. Agpili ka Amangan na, dati kayat mo agatangan manang. Ay saanan! Adamat suman alakok. Sa maysa, ang mga nunabangles na gitalakom. Sapay madlaw nga inangkat mo lang. Anya? Nay, anya ta ilaklakom, dig na balasang kaw. Adasuman, puto, kanda dumapay nanawena. Ola, agpili kayo, nanya ti kayat yun. Ay nawaw, kasla na imas mal. Talaga na imas day tanana. Mayat ama ikapi. Si kakaditi nang ilutaw, dig na. Saan nana? Ang masiguradok anadalos tilakok. Tanimanang ko mismo tinangaramid. Ala, ikanak nga rod iti dua asuman kan may sasupot aputo. Ay na, agyaman aklaunay nanawena. Ay, naksayan matlangan tilakok. Lukasta, awan pa'y tigimatangkan ka. Manmanupay lang nana. Karugurugik lang ngamin. Awan pa'y tisukik. Addantaw, aganos ka pa'y laeng. Kitaem ni Yolanda. May samot day di anagagot amang isursor. Ita, adumutin tisukin na. May sa akon dita. Agyaman ak itibilin yun, nana. Awan anyaman na basang. Mabit laeng taala ak tibayad kaw. Umay ka manan lakwan, nanawena. Anya talakom, Yolanda. Suman ken bananak yun, nana. Ikanak iti dua bananak yaw. Bananak yun laeng, nana? Di ka gumatang iti suman? Saan pa'y laeng? Addang amin ginatang ko kinidig na. Ay nawaw. No kasta,
Naggapugayam dayjay a babae dito'y ayan niyo, nana? Wen, gimata nga hakta kayat kumot amaramanan tila ko na. Talaga nga agawon na matanda giti customer ko. Anyati ko na, Yolanda. Ah, ay ikwa, nana, awan. Aawan ti kayat ko asawan. Mabit lang, ta isupot ko tigat-gatangan niyo, nana. Kumusta nga, Yolanda? Naibos ka din mo laing dalakaw? Saan nga rod, Fidel lakay? Ay, nawaw. Italaing matasan anay ibos. Kasano ko maama ibos, katadamatan ka kompetensya. Asino man? Ay na, mabusurak launay itiday taadig na lakay. No kasta. Mangilakla ko matinidig na akalugaran tayo. Wan, talagang agtutulan. Kasta talaga tinegosyo, bakit? Saan ang maawanti kompetensya? Di ko na siguro maartapan na. Diyak ipalubos ang mapasamak day ta. Amok ana im-imas tilakok. No kasta nga, Rod. Awanti rumba nga pagdanagam, bakit? Adda ka gaya mandig na. May buska di tilakom. Wan tatang, ginatang da dita construction site ti daduma. Ay lawaw. Mayat ano kasta anak ko. Wan nga ron tatang. No amok lang nga ado tigatangan da. Ninayunak ko matim pa-deliver ko. Nayunam tawin ton sumarunaw anak ko. Awagak to ni manang inton madamdama. Tapno adwan na matilotwan na. Ang kita, ama. Ang mga masalaw na ka ni Yolanda dito dalan. Katapaan na ka. Apay ko mga apaan nak ngay tatang. Ang mga panunutan na akong kompetensya, Kinapudno na. Nasalaw ko di tadalan itay tatang. Anyang itimbaga na ka. Awan mat. Sinaludsud na lang. Nanya tilak-lakok. Nasaya at mo't nga robno kasta. Maday, timakiap apa, anak ko. Ang mga noy may nakamatlinakwan day jay adig na, Mari Sharon. Saan mat nga imay, Mari Yolanda? Ay, mangilakla ko mat gaya man, Mare. Wan, talaga nga agtutulad day jay a tao, Mari. Ay, nawaw. Tuladan na matamin na makita na. Na-inspire siguro kan ka, Amare. Iso ana panunot na mat ti agla ko. Amok akayat naklang akumpetensya day jay tao. Malas na ta sa anak apaatiw kan kwa na, Mare. Ay, unay kan, Mare. Kasta talaga ti negosyo. Adda dagiti ka kompetensya ama ko na. Nagado ang mabalin na nga ilako. Tamakmakan pa ilaang ti pinili na. Tanalaklakapiman ang maila ko ti makmakan dito'y lugar tayo, Mare. Ay sana mabalin ti kastoy ang mapaspasamak, Mare. Jak ipalubos nga agawan na dagiti customer ko. Masapak ang mangisursur ita, Fidel lakay. Awan pa'y matalas sa isbakay. Masapul ang masapaak. Tama nga noon, una anak mananday dya adig na kadagiti customer ko. Sika, hindi mo bakit? Isumat ti paglaingan day dya tao. Timang kompetensya. Ti kung na siguro agpaaba ka. Saan man siguro akasta ti kapanunutan na bakit? Ang mga nusika lang dagpampanunot iti dakes. Ay na, Fidel. Amok ti ugali dagiti tattao akas kanidig na. Panagropro panalaangan, madlawan. Saan matabawal no kaya't namutag negosyo, bakit? Imbis ati garaw na ti bambantayam. Agpanunong kakide, iti nasaya at awagas. Tapno saan ka amawanan iti customer. Ay, siyak pa'y ti ko namlakay. Addan na panunot kong aramidag. Para makita. Adaak man na, nanawena. Nakasapsapa ka mo, Yolanda. Ay, kawan na. Tapno sa anak amaunaan. Ha? Amoyo mat nga da ka kompetensya. Nidig na ka day. Ay, nana. Nidig na nga agtutulad iti diskarte. Saan mo't adakas no kayat na mo't aglakaw, Yolanda?
Anya nga itilakom ita. Agpili ka latta iti kayat mo, nana. Ay nawaw, napudot pa'y sika. Wen ata kalutluto lang day tanana. Makasigurado ka saan anabangles dagiti lakok. Ay nawaw. Saan akas kinidig na nga agang angkat laang itilako na nana. Isu asaan tayo asigurado fresh dagiti lako na. Mayat ti ginatang kukunkwa na iday. Anyat ammom no istak gayam day jay nana. Sa maysa, saan nga iso tinangiluto. Kasano nga ron ama kasigurado ka fresh ken nadalos tilako na nana. Ada may sa a customer na nagreklamo kanyak. Nabangles ka no ti ginatang na iti dayjadig na. Iso ada kayo nana, agpanunot kayo iti maminribo, sakbay agumatang kayo kenkwana. Ti ko na ket ni manang nakanaw tinaggapuan ti laklako na. Patpatsyamit ket saan mo nakita nana. Agar-aramid kamot piman iti istorya, Mari Yolanda. Shh! Ay, kontrolam tangiwat mo, Amari Sharon. Amangan no adda makangagkan ka. Saan anasaya at nga aramid ti may saan negosyante ti kasta, Mare? Ay na, Mare. Nalakalaang arasunan dayta. Ibagakla ang anangag ko kadagiti customer na. Di, malpas adagos, ti saritaan. Kaasimot jay tao, numapan mo istoryaan anabangles tila ko na, Mare. Basol na matlaang, Mare. Ay nawaw, tabasol na pa ay, Mare. Ay, kabasol na. Apay nga may nakumkompetensyaan na. Uray anya pa'y tinegosyo, Mare. Adda talaga ti kakompetensyam. Imbes adadaalam ni Digna, pagsaritaan nyo kit di, no anya ti ilako ti tunggal maysa, tapno saan nga agpada ti ilako yung. Ay, saan na nakasapulan, Mare? Saan ko akabutang dadya adigna? Di oray man tuladan na amin, alakok. No kasta nga rod, Mare, apay amasapol nga yaramidam iti inuulbud nga istorya. Naimbag man, tay may kamanon, Digna. Anya tigatangam, nanawena? Tisigod aga-gatangakan ka, abalasang ka. Ay, mayat da ito'y nana. Napudot pa'y laang, takay dil-deliver ni manang ko. Amom ka day, nga is-istoryaan ni Yolanda na bangles ka no tilakaw. Iso ka na, tindanon ti customer mo kenkwana. Ay, nawaw? Asino ka na customer, nana? Di nakamat no asinaw. Saan mo't anabang listilako? Tari naman nakpay, sakbay arimwarak anaglako, nana? Sa maysa, kalutluto laang ni manang ko. Talaga siguro nga dati sakit tinakam na ka, Digna. Umay ka man lakwan, manang Sharon. Anya tilakom, Digna. Mabit lang, tay pakitakin ka, manang. Ay nawaw, kasla na imas Kalutluto laang dayta, manang. Alaman, lakwan nak iti dua asupot. Agyaman naklaunay. Ni, adamot gayam lakom aputo. Mapan mo lakwan ni manang Sabel di tabangir abanay. Idi pa'y ngagbirbirok day jay iti puto. Ay, wen manang, mapanak inton madamdama. Ay, adaman damagag kan ka, Digna. Anya dayta? Pagapgapuan nga'y dagiti lakom. Inluto ni manang ko. Ada nga min negosyo na iti sentro. Iso nga, agpadpa-deliver ak matiti ilakok ditoy. No kastagayam, ni manang mo mismo ti supplier mo. Wen manang, iso ama kasigurado kayo fresh ken nadalos ti lakok. Anya tilakom, Digna ading kaw. Ado a klase, Manong Fidel. Kita ekman, ang mga nood na ti magustuak. Ay, wen Manong, agpili kayo lata. Naggapon nga dagitoy lakom ading kaw. Ay,
Ni manang ko ti supplier ko, manong. Iso da mismo ti mga aramid. Iso makasigurado kayo asaan anabangles dagita, manong. Alaman nga raw, daday. Ikan nakiti upat asupaw. Taramanan mi mamay tilakom. Anya ti kayat asawan da ito'y, Fidel? Para keng kata kita bakit, meriendam. Ay, nawaw. Gimatang ka kadi iti dayja adig na? Wan bakit, rin naman nakitaykit na imas magpimantila ko na. Traidor kamat nga asawa? Ay nawaw, gimatang aklaang itila ko na. Traidor adago san. Amumat nga dalakok. Apay gimatang kapaylaang iti dayja babae. Sa bali matila ko nitig na bakit. Uray pay! Saan man anasaya at ti kasta ka panunutan ti may saan negosyan ti bakit. Iso nga bayam lata ka din. Ay nawaw. At damagan tinabati ti lakom at champurado ken binatog yolanda bakit. Saan nga rod anaibos lakay? Awanan, manmanulaang ti customer ko. Marurudak iti dayja at digna. Ag-agawon na ti customer ko. Uray dagiti customer ko dita construction site. Awanan, customer na matan. Day takit ngamin bakit. Basol na, no apay amaluglugi akita. Tas sa bali pa'y atao ti pabasulam. Katpud numat, kumkumpitin siya ang nakmat nga men. Sana day ta ti makagapo bakit. Sino kumapay ti dadduma, kat isula ang matiag tutulad dito'y lugar tayaw. Basol mo matlaeng, no apay aman mano ti gumatgatang kin ka, Yolanda. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti panangilakong. Awanan taday tansamoten mang padpadakas kin digna ti aramidam. Anya? Saan kan samutan anang isursor, Mari Yolanda? Apay nga tamari Sharon. Di anya, Mari. Saan ka maawatan? Uray anya ti aramidag. Saan lata amaawanan iti customer dayja adigna? Anya? Siyak paikit din ti malugi. Isumit lagayam asaan ka anang ilako ita, Mari. Naskag ama ka panunot ak iti wagas. Tapno sardengan dayjay adigna ti panagilako na. Sipud inrugi na day tatrabaho. Manmanulaang dagiti gumatgatang kanya. No siyak ti ka, ipamaysam ti atensyon mo iti negosyo, Mari. Saan adagita ka kompetensyam ti bambantayam. Tano kasta ti aramidam, ay awan Sika ti maawanan iti customer, Mari. Awanan, malugi da tao no kastuya ka na yon. Ne, napudo manen ti ulom Yolanda bakit. Wala, ta saan matan nga agsubli ti puunan. Kunak tumo nga mingking ka, nga ipamaysam ti atensyon mo iti negosyom. San adag iti kakompetensyam ti bambantayam. Ay, hagpada kayo kan ni Kumari Sharon. Kasta ka na yon ti sangkay bagana. Una tay sumot ti kasayaatan nga aramidam. No saan ko mga agtutulad dayja adigna, awan ko matikas to'y aparikot ko ita. No kasta ti kapanunutam, talaga amalugi ka bakit? San akasta ti mindset ti may sa negosyante? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan. Okay lang amalugi Fidel? Apo, san akasta ti kayat ko asawan bakit? Ti kanyak laeng, kat tinigusyom kumati ayan da atensyon mo. Si kamat lang tinangibaga anaim-imas tilakom ngam itilako ni digna. Isungawan tarumba nga pagdanagam. Saan amasapol nga agaramid ka iti inuulbod nga istorya. Tas si kanto ti madadael iti imatang dagiti customer mo. Nawatam. Ninsamot Yolanda ti sumungad digna anak ko. Ha? Isumat nga agpaiso, tata. Kita ang mga numay nakapaan. Nadamag ko dagiti pamadpatakas na kin ka. Adamatan kan ko na apaan natang. Basta siyak, nadalos ti konsensya. Kanya nga tatiw may bagadata tao. Urayan tayo atatang. Ang mga no pagsayaan, tanti umay na ibaga. Barang
Talaga ang makaungetak no may laang tapno apaan na ka. Ay, kalpasan tinaramid na panangdadaalkin ka. Napusko pa lang tirupa na nagpakita nito. Sana bali, ta sa anak mo't nga apektado, tatang. Adalat tamat customer ko. Imayak, tada ko man napatag nga ibagakan ka, digna. O, anya day tama ng Yolanda. Kwa, i-schedule ta ko man, no anya tilako tunggal may sa kadata. Tano, saan tangagpadpada iti ila ko? Pagbali ng talatan a rotation, no kayat mo Ha? Wan nga pa'y sumanang. Mayat day ta na panunot mo. Agtinulong ta para matlang iti pagsayaatan ta. Ay, agyaman ak ano kas ta ading ko. Ay, sanak ka di akagura? Ni, apay ko maaguraan ka manang. Imposible, asanda nga indanon kan ka, dagiti pamadakas ko. Amok ti may papaniti day taba nagmanang. Saan ko lang ngayon kaskaso, ta sayang lang ti oras. Imbes amapanak makiap-apa, agla ko akit di tay subay aganan siya. Ay na, agyaman naklaunay ading ko Amok akamalik day jay. Ang bayam, santo na maulit ading ko. Siyak matlaang ti agmamalas iti kasjay nga aramid ko. Ipamaysam ti atensyon mo iti negosyom tapno agprogreso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.